ngan pendam ha ka jing duai kok pa ho jong i ba beneng ngai ngu bang sung i jing dorang kat ka jome ka trai bang alam dorang kat ha kan ka por ba manta pagi syakri ka jome trai ka sngi ka jome ka sngi ka jong jing mi pan ka sngi bagi apostol ka trai bagi banget kia senglang mane ke dia aku bani snyoru yaktin makodor ka jome trai ba kodor kay bagan mi na kasuntur ka jonga ka truay scam ka long na shadbor ka jomen sim khut ka jome ka jistat baneng ka jome nama dala de hingam long e ka truay klam mi ka truay mai scam ka truay ki bagan sam ka truay ki shakri ka jome ka truay ki nyo san kin tip janai ka truay ek tim koror ka jome ka ki nyo jiman toy ha ka nyo Jesus Christ kan ruay manta bahala ka amen ngai kublei ye sketri kumjuru ye charman kumjuru ya ramba balang ijongi kuma pitip kamde ka program ka jonga here pile ibet bangan sambat phi hakan ka por pamata bangai scam ka plan ka jong belai namarangan ong ye phi ka wai hagini ki sngi ngaduna ban thot ka sarman nak bantala de bangan sam hakanor khano ka jaka khamtam hapring jong phi namaranga don kani ka jingkermen ngan wan ka jinga seng ngan syong hang te kendong ngajaka bang ju syong bet kuma syong ma phi kai bangan sngap ni ka jingkai nak tin ka jong belai lambai pastor jongi bangan sngap ru ka jingkai lambak tin ka jong belai na irama balang ka jongi hari ka plan ka jong beri ka pher na ka plan ka jong belai u belai ngai skam la ibit yang bangan sam hapring ka jong phi hakan ka por ka pamanta ka banta bang samat phi ko ki para samla kilong kimi kilong kpa kadai ken chapang Kristan bagi scam kani rap shibun na kajingim ka jong phi bar kanlong ruken kum ka jing hikai nak banta jonga ba jong phi iwei pe iwei bunsin habaki wei ki kli yangi pialong Kristan ni kloi baban juba hooj ngalong Kristan don ru ki ngalong Kristan ando kata-kata kesnem kalong babae ka jing ong ka jong phi pi ong ka bashisha Henry bun na pring jongi par ngan ong ye phi ngim syong thu pa de ka jingmut Kristan leran yong mangilong Kristan her ngim syong thu pat wat de ka jingmut Kristan ha kan ka po wat an ka sunyi in pet ka jingmut Kristan ngin pe ru ya kum kino la khat Kristan bar ngin yet yala de hato nyalong shishan em ki Kristan ngin pasyo ka jingmut Kristan ha ka por ba mata kane kan tin Kristan ngan ong ye phi kamni kan tin ka pasyo tanat ba ben keren kane kan tin Kristan kamni kan tin ka pasyo tanat ba ben mi aki spasyon ki bo me shwa ka por jing apostol banta tingi so sarong ha ban ong oh ngilong Kristan ban ngi deru ban kemen bangilong Kristan balai ngasih thu sibet kan in pai na ka Bible Herang nong ye phi ke spas nem ki ba man shwa kane kan tin Kristan kam di kan tin ka bahaya kam dai kadai kan tin ka ba insult nong ye phi kadai kan tin ka ba si nong ye phi ni chane che khasi da kham yong yong ka ngao ka kharyong phi ong dai kam di kan tin ka ba bha bat nyim ju dei hi kum Kristan man sin kum ta ya no kum juru ya ki Hindu kiwan hang ne hari ngi khasi kam sniu jinglong ba nyong ka dikarya ngisi de yake haka ju ka kom hagi spa snem gi mon shwa haka por ju apostol ka de kan tin Kristan kam de kan tin ka ba ka de kan tin ka ba si ne kita ki bangai yo Jesus Christ ka de kan tin Kristan kan mau haka ne ka por ka ba mata phila ban tho bat ka ne kan tin Kristan ka wan nak tin Greek Kristanos wala shim na kan tin Kristo bat Yanos Kristo kamot Messiah ne wa pen sle Yanos kamot bat pen i ka jinglong ka jingman jongnor ka kenhon kumta ka jingmut Kristan ka bashisha he kalong unong but ka jong Jesus Christ lane ubalong jong Jesus Christ ne ka khamsuk ngabadong ki jong Jesus Christ kata ka jingmut Kristan Herai ki pasang ki bam shuapat
kan dia kentian ke bawah kan dia kentian ke besi lagi pai ke Bible nong ngepi tentang lagi telik di khot Bible lagi bakran penmi akan din Kristen ni saya pai sibet ini lagi di khot baro kan mau bahala khot Kristen ni kong akas nong ayo akas nong Antioch kibayo subah pulih kikam ke besol kalau nong keng kap khat duit ke dekat ke bapan rio kikam ke besol kalau nong khat duit ke dekat bapan rio Jiru baru Islam kila ya sengam bat kata kebalang bat kila ya hikai ya shibun kipat barang lakot Kristen yang kesimpulan kong Antioch. Kadai kata keboleh shibun yang perkhat kin pulih kini bahasa kemat hari pulih penban itu syadian boleh nak kerkui ke cium ke jong pi hang lagi nyoi la khot Kristen ni kong hai hagas nong Antioch kani Antioch ken kadi Antioch Syria damar haka Bible kidon atlik Antioch kawai ke Antioch Pilsel dia Antioch berkawai kin kadi Antioch Syria bala khot Kristen ni kong Antioch Syria ken bat kani Antioch Syria ken mentala tiap kum ka antaya ha Turki ngai skam mentap la song thu ke jimut Kristen kinong bot ka jong Yesus Kristus yang ingin lawan ong ki jong Yesus Kristus Hei, kis paksem ki bonsho akan mau. Kam di kentin wasno sarong, ki kentin bersaksi mah. Yen pai no akan ngapor ke bamantapan. Ya kum kino la khot Kristen. Bat yen yit ila de hatung ide nem Kristen. Lale ngalaban ong kum no ngilong Kristen. Bonsin ngisong tu bakla, bani kam ila de bangilong Kristen. Don na pening ngajong pingi perkat masin kang ngilong Kristen. Ngan ong ya Pila bandon haka ying Kristen, pila bandin haka long ying Kristen. Henry Ombarok kibatan haka long ying Kristen, kibakan haka ying Kristen, jadi Kristen. Namar balong Kristen, kidan kisibun kibenta, pangin pai kini kibenta, haka ni kapor kibamenta. Balong Kristen kamat kibadingkong balong Kristen keng ngidan kamalong kisenran. Yin pulih haka ni kapor kibamenta kikam kapasol kalau makat duwe kad kot apun riu. Han pulih jai-jai sengap hai dikamat ke badingkong kala jaru baru sisnem kilaya senglem hakata ke balang bat kilaya hika ya shibun upai ba bala khot Kristen ya kisenran ningkong jangan la khot Kristen kisenran kumta ban khot Kristen yang ai pi dan kam sebelong senran pisnyo tu ne bang senran kene kan tin senran keng kawan ak tin Latin kamut hi student or learner lane long unong syahikai ne kena school kane ka basosi kane ka por ka bamantangan ong yepi bun na pring jongi ken ni ko ban long higai tingim ko ban long syahikai ne long yepi ban long Kristen dan kam ban long senran habong senran ka bun unong syahikai pide ke ban syahikai shonak tin ka jom belai Susu kan uji suka subatai, kumno bangin long kisenran. Na gospel ka jong Matius kalau mapernah ka khat pernah ada puar. Gospel ka jong Lukas kalau makenai ka dekat ke pasan punyo hadu nri puar. Uji subatai hang tu kumno balong senran dan kamalong IT yala de. Yit yala de. Pila syahikai nem. Pisau tenat ne ban syahikai. Pisau tenat nem. Ban yo jingi kai nak tin ke jong belai bat piklo ne ban IT yala de ban buat yo chisu kum ta pilong senran anda pilong senran kum ta pin sasha khot Kristen ni pi kamat kebaar ban khot Kristen yang ai pi om de ta mangilong senran ban syahikai ni dan kamru ban ya seng ha ka balang ya seng so tu em ya seng kau yang ya seng niพี่กับบนคำพิมพ์ตะกสีyang ini kai ngalai pito ya ban long Kristen ngidan kam ban ya seng haka balang om haki balang haka balang kum ta ken ge stiki hebru kalau basipo ko khot bar busan ki kentin ki bong kum ni klem da ino yang jing senglang jong hi kum balong ker kom kiwe henry de kentu perlok hi berkata kamtam ke bapiyo i yang kata kasngik bakalan nang hajan pi
hang ne kinyo i bala kentu bag nginom de ban ino yang ching sang lang balai ngin pai ru ngiyo i hang ni kanuk sa bala khot kistan ni kong ki senran kile ayu ki kam sol ngin pule biang sai sen biang kala jaru babaro shisnam kilai senglem bat kata kabalang tidak mno kia senglem bat kata kabalang kat langut nya senglang bosisnam ino bapang syutam na ken bagi klan kano sin nya poi jing seng kata deh ara ken ngan ong pi bang kampoi pha ka jing seng ba seng he Christmas New Year lat na kata ngim so tenat balik jing seng ngan ong pi ban khot Kristan kisanran manusia kile kumno kila ya seng baroi shisnam hei hakabalang yit yala de kana pot ba menta pela nem peneseng bersisnam kamat kabalai ban syakot Kristan yang ai pi bangilong Kristan kamat kabalai kadai ni dei ban hikai ne ya lap ya gospel cheki way pan ki bamba tip ya gospel nganong ai pi tang mangin syahikai tang mangin jua IT tang mangin jing seng Bosisnam ngideiru ban higa shkiwe pan kata kadai ka jinglong bangilong Kristan ken nyo i hang ne ken bo Jesu Kristu ya gi senran gi maningkong ka jongu uong kum ne ka gospel ken ka khan riu ka khot ka khat san ki ken ki bong kum ne ulo ong ru haki to le shaka perthai baro to ya lab ya gospel haki ben riu baro nhìn phai biang ka pol ka bamantan la gospel ka jong Matius kalau at pu pra ka khot ka khnai hang tu ka chui kan tin khadu ka jong Jesus Christ ka ong pa hang tu kum no la tha khilek man pelong senran om de ken bang shulong senran tang lade om le bang shulong Kristan tang lade om le bang le jinga sang tang lade lech kiwe yalap hikai pelong senran ni kiwe ru jong Jesus Christ hang lu ikam ka sol hi kalau khat we ka fun riu ka pateng kum ni ka ong bat kelai hikaya shibu nu pai ba kila kum no kelai hikai shibu ni pai ba bun sina bangi shongkai ba ki paralok ni shongkai ba no gim dan po ba thu shi phang Jesus Christ dan po ban lor ni dan po ban ya thu ki puriskam ni don kami kita teng Henry ni dei ban ya thu shi phang Jesus Christ namang ni dei Kristan kamat ken ka basau ha ka pot ka ba menta ban khot Kristan yala de ne ban syak khot Kristan ne ban long Kristan dei ban pen kongu yala de haktin utrai dei ban pen kongu yala de haktin utrai ki kam cha pasol kalong ba pen riu ka khot ka ba pen fra ki tin ki bong kum ni anakum tau Agripa ong yo pol sakendian mengej ba mela pen kongu yang belong Kristan pi sakendian pen kongu pen kam ka jing kongu yak tin ka jong play yet yala de ka jamit ka ba menta yet yala de hari no pai singi ba menta pela pen kongu am yo Jesus Christ yet ken ha ka por ka ba menta ki para samla kilong kmi kilong pa hato pialong nam kisenran ke jong Jesus Christ kinong syahikai pialong nam kita ki belaya seng ha ka balang bersisnam lak ngok ba pang pisitam hato pila hikang ni yalah bia gospel siki waipat hato pia pen kongun em yala de bun ki kam Kristan nang pi kim pen kongu yala de yak tin ga jong balai so si da shisha kim long Kristan hai nak po ka ba menta pan ngakwa ong kendian kan ong ye pi ku mangala ong meneken kene kentin Kristan kam di kita kentin si hakis pas nam ki bang syua hadin ken kalong kentin lapun ku burom yang ai pi dau belai kasti ka banding kong ga jong Petrus kalong basau kan kan riu kentin ki bang kum ni Henry lada uno noru usya syutom kumu Kristan wat ai un soler ran Henry to umpanen burom yau belai ha kane kerteng ayo Kristan pi apun ku burom yang ai pi nak kerteng Kristan he
Nyok jingnya mi nak teng Kristen, balai. Haba orang Kristen. Nyilong kena nyilong isenran. Haba orang Kristen. Nyeseng lang hakabalang. Haba orang Kristen. Nyilong kita kilong kibaya lap bad hikas kiwai pat. Haba orang Kristen. Nyilong kita bapen kongo yala de hau Jesus Christ. So kemen, petemburom yala de. Om de syu kum bansalan bayang hang ne. Om de syu dak teng jongno. Penburom yala de kumu Kristen. Dak teng ayo Kristen. Mensin ni ko aburom yala de. Herang fiwat ko aburom. Pilih syekh ban yarap iki berio. Yarap kum Kristen. Abang Kristen pilih siam pilasnya tu. Kerja jamit ke bawah tangan pun kuat non lembaga cingkuran ke jamaah. Mi nang ne yit yala de. Kalong dalam Kristen. Terai ngalong dalam senran ke jamaah. Terai hatu ngelayla ne menyeseng hakabalang. Terai hatu ngelahikai nam sikiwai. Terai hatu ngelapan kungu nam yala de. Lam nak kumta ka terai ngam shalong Kristen. Pun kubur ingat terai bangan laban le kini baru. Dua ini kita cing dua. Isi pemi nang ne pemi nak cing kerku. Nak burung gojong boleh. Amen, but amen.